Okay, ivalo-ke lezi yabo. Ivalo sikhanda ngeplangu bese siyalifabhahlasa iplangu kanje. Siqale ngaphansi seza la emaceleni. Solinda kome esigrandi bese sivala ngaphezulu. Uyabo lezi ivalo ezalapha kuZulu ukhethe. Emaheshini la u2 lapha phakathi. Lezi ivalo lezi. Uyabo? Okay. Ngiyokutshengisa nje isakhala nje la kuZulu ukhethe. uZulu ukhethe bomabuka amavidiyo amadala especially ku YouTube mawabuka lapha ku YouTube amavidiyo amadala ngoba uTikTok waba nenkinga. Lezi ivalo sala lesisinye sala lesisinye ezangale lo sazopenda abe white ivalo zala nazana phansi lapha iphezulu kwamadrum ade ipendiwe. Uyabo ekaZulu ukhethe ivalo sikhanda ngamaplango masikhanda ngamaplango bese siyayifabhahlasa ezinye zazo hayi noma eziphi nanga kuneshoka nga mabuka la ngaphansi yabo kuneshoka la iqinisile ukuthi qinisekisa ukuthi kungagobi bathi belunga ema rip kune rip lapha ngaphansi. Okay bona ividiyo landelayo.